Yes, Kamonyi mbifurize kuguma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose inshuti z'akadasohoka abanywanyi bacu birumvikana ni amakuru agezweho arebana n'umutekano politiki na diplomasi. Tugiye kuba tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Sindi butinde rero turaza gukubita tubangura, ariko kandi mbere y'uko twinjira muri ano makuru by'umwihariko ku itariki 25 z'ukwa mbere 2026 ndaza kubanza nkubwire yuko tuvugana aka kanya drone ya CH-4 ya FARDC imaze guhanurwa, akaba ari drone rero bivugwa ko yari yerekeje mu bice bya za Sanje igiye kurasa ku birindo bya M23. Murabizi ko yamaze kugera ku birometero bigera ku 10 uvuye mu mujyi wa Uvira. Ni zimwe mu nkuru zikomeye turaza kwinjiramo, ariko mbere yo kugira ngo tubabwire n'izindi ngingo z'ingenzi tugiye kuba twinjiramo, nyemera mbanze nkubwire yuko kuri udukurikira uri mu Rwanda, uri mu Burundi, uri Kenya, uri Tanzania, uri Malawi, uri South Africa, uri mu Bubiligi ndetse no Faransa, tuguhaye ikaze muri ano masaha. Ariko kandi udukurikira uri hirya no hino ku isi wiyumvemo ikaze. Birumvikana rero tugiye kuba tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye, ni amakuru agezweho arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Nyamuneka turaza kubabwira yuko ubu tuvugana M23 imaze gufunga by'umwihariko inzira zose zerekeza mu gice cya Bujumbura, ariko ibi bikaba bikozwe mu buryo bw'itumanaho rya gisirikare. Nyamuneka rero ibi byatumye uwitwa General Neva Bimucanga. Tugiye kuba tubabwira impamvu y'ibi ndetse n'iby'igihugu cy'u Burundi cyitabaje ubu ku kibuga cy'indege cyitiriwe Michael Ndadaye. Nyamuneka ibintu byakaze, nta kintu na kimwe kiri guturukayo, ivumbi ryatumutse, imihanda yafunzwe, situation hatari. Turaza kubyinjiramo, turaza kugaruka gato ku makuru arimo aturuka by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye. Turaza kubabwira yuko butuvugana nyamuneka ibintu byamaze gukara mu mujyi wa Uvira, by'umwihariko umujyi wa Uvira wapangiwe M23 ngo yamaze kugota ibice by'ingenzi biri strategique. Ubu tuvugana umujyi wa Uvira ushobora kuza kuraswa. Turaza kuba tubikomozo tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka mu makuru menshi agiye atandukanye, tugere tubapudetinga by'umwihariko tubabwira uko situwasiyo ihagaze, kuko ni byinshi cyane birebana n'umutekano, politike na diplomasi turaza kuba dukomozaho. Muraza kunyemera turebere hamwe amwe mu makuru akomeje kugira aturuka hano muri teritwari by'umwihariko ya Uvira. Nanone ku masasu menshi cyane yarayumvikanye mu bice by'umujyi wa Uvira, turaza kuyakomozaho. Turaza kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye, tugere tubapudetinga 5 kuri 5. Muraza kunyemera dusimbukire muri teritwari ya Warikare tubabwire uko situwasiyo ihagaze, ariko kandi turaza kubabwira ibijyanye n'ibitero bikomeye by'ingabo za General Guido Shimilayi. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo, nizere ko rero muri tayari. Turaza gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga 5 kuri 5 tubabwira uko byifashe, kuko rwose amakuru arahari ni menshi. Turaza kubabwira yuko tuvugana ibintu byahinduye isura. Angola yasabye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutangira ibiganiro bihuza abanyekongo kugira ngo hagaragare inzira y'amahoro irambye. Turaza kubikomozaho tubive imuzi n'imuzingo. Turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye, tugere tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Muraza kunyemerera turebere hamwe amwe mu makuru akomeje kugenda aturuka by'umwihariko ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ku gice cyarya muri teritwari ya Rucuru. Muri teritwari ya Rucuru amakuru amaze kumenyekana yemeza ko nyamuneka M23 iri mu myiteguro idasanzwe yo kuza gukora ibishoboka byose kugira ngo itangire by'umwihariko gukomeza kwirukana FDLR muri biriya bice, dore yuko FDLR ariyo by'umwihariko nyirabayazana w'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi by'umwihariko muri biriya bice muri rusange. Perezida wa Angola akaba n'umuyobozi mukuru w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Joao Lourenço yasabye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko gutangiza bidatinze ibiganiro by'amahoro bihuza abanyekongo, ashimangira ku nzira irambye mu
gukemura ikibazo cy'umutekano muke n'ubwumvikane bukomeje kugorana ndetse no kwiyongeza muri iki gihugu. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 2025 perezida Lourenço yakiriye inshuro eshatu perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aho bombi bagiye baganira byimbitse byagarutse ku mahirwe n'imbogamizi z'igisubizo kirambye mu bibazo by'umutekano by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo biganiro rero byabahurije ku mwanzuro w'ikiganiro bihuza abanyekongo bishingiye ku bwumvikane ndetse n'ubwiyunge, ariyo byatanga umusingi ukomeye w'amahoro by'umwihariko mu buryo bukomeye cyane. Uyu mwanzuro rero wanafashwe kandi nyuma ya perezida Lourenço ateye utwatsi icyifuzo cya mugenzi we Tshisekedi cyamusabye inkunga y'ingabo za Angola mu guhangana n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rigenzura ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Angola yahisemo gushyira imbere inzira ya diplomasi y'ibiganiro bya politike aho kongera umwotsi cyangwa se umwoto w'intambara. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere 2026 perezida wa Angola João Lourenço yatangiye ibikorwa byo gutegura ibyo biganiro, amagara impande zombi zitandukanye byitezwe ko zazabyitirira zirimo abatavuga rumwe n'ubutegetsi, abayobozi b'amadini n'amatorero ndetse n'abahagarariye sosiyete sivile. Ibi byagaragaye ubushake bwa Angola nicyo byagaragaje bwo gushyira hamwe mu kurebera hamwe yuko amahoro ashobora kuboneka hamwe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tariki ya 23 z'ukwa mbere 2026 perezida wa Angola João Lourenço yakiriye i Rwanda abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo muri Angola, abagezaho ishusho rusange y'ubuzima bw'igihugu cye. Ibyo kikemeza ko kugira ngo bigende bityo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byagorana ariko igasubira mu mahoro n'umutekano, ibintu bikongera kumera neza. Yanashimangiye ko kandi yishimiye ibyemezo by'amasezerano y'amahoro n'ubufatanye n'iterambere ry'ubukungu ry'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga ko ayo masezerano atagira icyizere gishya cy'amahoro arambye mu gihe mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko impande zose zikomeje kwikanga intambara, izindi bikaba bimeze nabi. Perezida wa Angola João Lourenço yanagaragaje ko agahenge kemejwe n'iduha muri Katari hagati ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 kagomba kubahirizwa, ashobora gutuma ibiganiro bya politike bigerwaho mu mwuka mwiza. Yagize ati agahenge kemejwe Doha hagati ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 kagomba kubahirizwa byimazeyo. Turasaba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na sosiyete sivile n'izindi mpande bireba kwinjira mu biganiro bihuza abanyekongo by'umwihariko vuba na bwangu. Leta ya Kongo rero kandi yagaragaje ko yifuza ihuriro rya AFC ryakitabira ibiganiro bihuza abanyekongo, gusa iri huriro ryasabye ibisobanuro birambye kuri perezida Lourenço ku buryo ibyo biganiro bitazatesha agaciro n'intambwe imaze guterwa mu biganiro bya Doha ndetse n'uruhare leta ya Qatar izakomeza kugira muri iyo gahunda. Iyi myanzuro rero ya Angola igaragaza uruhare rukomeye rw'igihugu mu guhuza abanyekongo ndetse no gushakira amahoro arambye binyuze mu biganiro bya politike byagutse bigiye bitandukanye by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari. Ibi rero bikaba byamaze kugenda bigaragaza ko uko byagenda kose ibintu bishobora kuza kumera neza. Nyemerera rero by'umwihariko twinjire mu bice byano za Sanje cyitwa igisirikare cya M23 MLDP twirwaneho cyongeye kwihaniza FARDC. Nyamuneka kirayibwira tuzabaze n'undi munsi izo drone uzagerageza kuzidusangisha tuzazerekeza ku butaka. Ibi nibyo bibaye mu kanya gato gashize. Drone za FARDC zongeye guhanurwa mu buryo bukomeye cyane nyuma y'uko zari zigerageje kwataka ibirindiro by'intare za Sarambwe. Amakuru akemeza ko izi drone yamaze gushyirwa ku butaka, by'umwihariko ikabirase yari mu mihanda isa nk'ivaza Uvira yerekeza hitwa za Sanje. Aha rero hakaba ariho hari ibirindiro kugeza magingo ya byama 23. Ariko nubwo iyi drone yarije kurasa izi defense, bikavugwa ko ibirindiro biri hano byama 23 byose byamaze kwatakwa mu buryo bukomeye cyane ndetse isaha ku isaha bishobora kuza by'umwihariko
by'umwihariko guhura n'akaga gakomeye cyane, mu gihe nayo bivugwa ko umujyi wa Uvira ibice byose biri strategique yamaze kubizenguruka. Ibyo byose rero byamaze guteza akaga gakomeye ndetse n'umutekano muke ku mirongo y'imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano, aho kugeza magingo amaze kwakira amakuru agaragaza ko isaha ku isaha imirwano ishobora kuza guca ibintu hagati ku mpande zombi. Ibintu birakomeye. Umujyi wa Uvira ushobora kuza kongera gusubira mu maboko ya M23 nk'uko amakuru y'ingenzi akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba abivuga. Ibi byakomeje kugenda bigaragarira mu myiteguro idasanzwe y'igisirikare cya M23 kigaragaza yuko isaha ku isaha umujyi wa Uvira gishobora kuza kuwusubiramo mu buryo bwihuse cyane. Ni amakuru rero yakomeje kugenda atugeraho, turavuga tuti nyamuneka turaza kugumya tuyakurikiranira, ariko icyo nakubwira cyo isaha ku isaha umujyi wa Uvira by'umwihariko nyamuneka ushobora kuza kuba wagira gutya ugasubira mu maboko y'igisirikare cya M23 isaha ku isaha. Ni mu gihe kandi nyamuneka ibintu byamaze guhindura isura, kuko impande zombi ziri mu myiteguro. Murabizi ko igisirikare cya M23 kimaze igihe mu myiteguro idasanzwe, ariko mukabimenya ko FARDC nayo imaze igihe mu myiteguro idasanzwe. Ibyo byose rero byamaze kuba bigaragaza ko ibintu byamaze kuba bihindura isura mu buryo bukomeye cyane. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande, intara ya Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa leta Kinshasa, Jean-Jacques Pelusi kuri uyu wa gatanu rero tariki ya 23 Mutarama nibwo Pelusi wari uhagarariye by'umwihariko umujyi wa Baraka, ubwo mu kwezi gushize M23 yafataga Uvira yatahutse nyuma y'uko ziranyeshyamba zari zafashe icyemezo cyo kuva muri uriya mujyi zigasubira inyuma. Guverineri rero Pelusi mu butumwa yahaye abaturage akigera muri Uvira yavuze ko Perezida Tshisekedi yamusabye kubwira abaturage ba leta aho bari hose ko bagiye kwisubiza ibice byose M23 yari yarabambuye. Ati hari benshi biciwe hano, abandi bari mu nkambi z'impunzi, ariko umukuru w'igihugu yambwiye ati genda ubwire abaturage vuba aha tuzarwana, nyuma yo kwisubiza Uvira tuzakurikizaho Kamanyura, nyuma yaho dufate Goma ndetse na Bukavu na Bunagana ndetse n'ahandi. Ibi nibyo uwitwa Jean-Jacques Pelusi yatangaje. Pelusi kandi yamuniyeho kwirinda kwangwa ku mutego w'umwanzi, ahubwo agaragaza ko ngo bafite imbaraga n'ubumwe wo gukora buri kimwe cyose. Ati nimukagwe mu mutego w'umwanzi, gutera abanyamurenge, kwica abanyamurenge ndetse no kubatoteza, ibyo ni umukino w'umwanzi. Abandi abasivile, abaroba, abanyamurenge, abashi, abafurero, twese turi abantu duturuka kuri papa umwe ariwe Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Tugomba gukora buri kimwe cyose tukubahana. Uyu mugabo kandi yanasabye abaturage kubwira abanyamurenge ko bahunze umujyi wa Uvira bagomba gutahuka bagasubira mu ngo zabo, ngo kuko nta wazongera kubatoteza. Yijeje kandi by'umwihariko abaturage ko mu gihe cya vuba imipaka ihuza Kinshasa ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izongera gufungurwa. Ibyo ni bimwe mu bikomeje kugenda byibazwaho. Uwitwa Perezida Tshisekedi Tshilombo yamaze kugera i Davos. Nyuma yo kuva i Davos yamaze by'umwihariko kwerekeza mu Bufaransa, aho yagiye guhura n'umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron, nk'uko amakuru y'ingenzi akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba nyamuneka byamaze kugenda bigaragara. Aba rero ngo bakaba bagiye kuganira ku kibazo cy'umutekano muke ukomeje kugenda ugaragara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo akaba aricyo kintu cy'ingenzi gikomeye bagiye kuganira ngo barebereho rimwe. Amakuru rero namaze kwakira ni uko butuvugana ibintu byamaze guhindura isura, ndetse isaha ku isaha ivumbi rishobora kuza gutumuka ku mirongo y'imbere ku rugamba, nyuma y'uko rwose byamaze kugenda bigaragara y'uko nyamuneka ngo icyitwa umutekano muke hano ushobora kuza kuzamba mu masaha ari imbere, uko iminota ikomeje kugenda icaho indi kaza. Perezida rero by'umwihariko Tshisekedi ngo akaba ari mu gihugu rwose cy'Ubufaransa, akaba ari kuganira na mugenzi we wa leta by'umwihariko
ya Kongo, ariko kandi ngo ibi byose ngo bikaba biri kuba mu gihe igisirikare cya 23 na FARDC bakomeje kugenda bahangana. Induru n'akababaro ku bwicanyi n'ihohoterwa bikomeje kugenda bigaragara mu mujyi wa Uvira, nubwo hari abayobozi ba M23 bakomeje kugenda batangaza byinshi, FARDC nayo igatangaza byinshi. Umujyi wa Uvira rero winjiye mu mwijima n'akaga n'icuraburindi kuva ku cyumweru ku itariki ya 18 z'ukwa mbere 2026, nyuma y'uko ingabo z'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo AFC M23 zivuye muri uriya mujyi. Amahoro yarategerejwe yahindutse amarira, amaraso ndetse n'ubwoba bukabije. Abaturage bo muri Uvira rero bahisemo kuva mu mujyi, by'umwihariko ibintu bitari byabi cyane kuko ihohoterwa ry'indengakamere ryari rikomeje gukorerwa abasivile, by'umwihariko urubyiruko rutagira kivugira, rukomeje kwibasirwa rero n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu gihe kitarenze iminsi mike gusa. By'umwihariko M23 itanze umujyi wa Uvira kugeza aho abantu barenga 25 bamaze kwicwa. Iyi ni imibare itangazwa, abenshi muri aba rero ngo rukaba ari urubyiruko rwarashwe, ni mu gihe kandi rwari rufite inzozi zo kubaho mu mahoro ndetse no kubaka ejo hazaza. Abantu bagera kuri 60 baburiwe irengero, imiryango yabo ikaba iri mu gahinda n'ihungabana rikabije, batazi aho berekejwe. Abantu barenga by'umwihariko 130 barafashwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ibi byose barashinjwa kuba by'umwihariko ngo ari ibyitso bya M23. Aba barimo abayobozi b'imidugudu, imihanda n'utugari, ndetse abo bose bafunzwe kubw'impamvu zitumbikana bigamije rero gusenya imiyoborere rusange ku bikomeje kugenda bigaragara. Ibikorwa rero byateje uburakari n'agahinda gakomeye mu rubyiruko rwa Uvira. Wazalendo rero bafatwaga nk'abavandimwe n'abarinzi b'igihugu, mu guhungabanya ibitero bahisemo guhinduka abicanyi. Ibi rero byamaze kuba bitera ubwoba batari bake. Urubyiruko rero ruragira ruti twasanze muri abo banzi bacu harimo impamvu nyinshi zitandukanye kandi zikomeye. Kuki telefoni z'abaturage zamburwaga ku ngufu hifashishijwe imbunda? Kuki ubuzima bw'umusore cyangwa se inkumi by'umwihariko mu mujyi wa Uvira hano bwateshejwe agaciro ndetse bugateshwa agaciro ku buryo buri hejuru? Uburyo rero bw'ibikorwa bikorwamo bagaragaza ko biteguwe neza, kwambura abaturage bya ruswa, iterabwoba, kwica nta mpamvu. Urubyiruko rero rwari rusanzwe rwarakomerejwe n'intambara imaze imyaka myinshi ndetse n'umutekano muke, none twahindutse igitambo cy'ihohoterwa rikorerwa imbere mu gihugu ridafite inshingiro na gato. Ibiro bya Voix de Sanseva birasaba ko inzego za gisirikare n'iza gisivile mu gusubira mu murongo w'umutekano w'umujyi no gufata ingamba zihamye zo kurinda akajagari kabaye mu bice by'umujyi wa Uvira. Byanasabye kandi kuba imiryango mpuzamahanga itegamiye ku burenganzira bwa muntu ko bahaguruka kugira ngo batangire by'umwihariko ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bigabanyuke bikomeje gukorwa na Wazalendo zitwaje ko zifite imbunda zishobora kwica zikigira babi cyane. Ati amaraso amaze kumeneka ari menshi, amarira yabaye menshi arenze urugero. Urubyiruko rwa Uvira ruravuga ko by'umwihariko ngo rwatunguwe n'ibikorwa by'ubwicanyi bikomeje kugenda biba mu mujyi wa Uvira. Izo ni zimwe mu nkuru zikomeje kugenda zituruka mu mujyi wa Uvira. Ubwo nagira ngo ibintu tubyinjiremo kugira ngo mubanze mwumve ese ibyo Jean-Jacques Pelusi yatangaje byaba ari bimwe mu bishobora kuza gufasha abaturage hano mu mujyi wa Uvira. Abenshi bati ni ikinyoma cyambaye ubusa, abandi bari kuvuga ibyabo. Ati ntihagire umunyamulenge uza gusubira inyuma by'umwihariko ngo yinjire mu mujyi wa Uvira, kuko nta keza k'igisirikare cy'u Rwanda. Ayo ni amwe mu makuru yose namaze kuba by'umwihariko ngenda negeranya mu buryo navuga ko budasanzwe. Nyemera nkubwira yuko rero guverinoma y'u Rwanda yashimangiye yuko izakomeje gushyira mu bikorwa ingamba z'ubwirinzi n'umutekano mu gihe umutwe w'iterabwoba wa FDLR utarasenwa burundu n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byatangajwe na ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Madamu Matilda Mukantabana, mu kiganiro
yagiranye n'abagize ishami rya komite y'inteko nshinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gashinzwe ububanyi n'amahanga mu gukurikirana by'umwihariko ibibera ku mugabane wa Afurika mu kiganiro cyabaye tariki ya 22 z'ukwa mbere 2026 ni ku munsi w'ejo. Ambasaderi Mukantabana yasobanuye mu buryo burambuye inkomoko ya FDLR, amateka yayo ndetse n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byayiranze mu myaka 31 ishize. Yibukije abadepite by'umwihariko bo mu mwaka wa 2001 Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko abona byinshi bigiye bitandukanye ndetse abibutsa n'ibyabaye mu myaka igiye itandukanye, byabaye mu mwaka w'1994. Yagize ati kugeza ubu FDLR iracyakora mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yinjizwe mu bikorwa bya gisirikare by'igihugu kandi raporo impuguke z'umuryango w'abibumbye zikomeje kugaragaza uruhare rwa